UMDC kalaban Mauprem konstituensi ubah Riki Sulai. Ulokan thok ba ke sarkar jala kam khin snap ya ke district council halor ka jing petrikam ya ke skim jongga 15 finance commissions langba ke Shillong municipal board SMB claim ka jing tip ki MDC ke Khasi Hill autonomous district council. Halor gane ubah Riki Sulai ulale ikendu ya chief executive mabar CM ka KHDC ba simbor lang renja bandawai council bahkan tuklar mador halor ke jing petrikam ke sarkar jala langba ke SMB ya ke skim jong ke 15 finance commissions uba Riki Sulai uong ba katkum ga tendar balakot daga SMB ha ka arwi pratrik jong nanailar arjar rosan kalawer ya ki kontraktor ban pentre ya ki kam bahap po pur usam jong ke konstituensi MDC kum ga jaya Mauprem maukar ban thor umkra laban Mauprem bat laj umkra malki klem do burom ya ke board jong ke KHDC bat ban pentelot ya kor kontrekam jong ke MDC ulong ba kita skim badai na mentaki konstituensi jong ki MDC na du kopor mensywa la pentrekam da ke HDC harangkat ke jing trelang bat ki MDC kumta ke ni ke jing le jong ke sarkar jela kalong ke bayu roj ya ke bor jong ke HDC ka belasya pen kubor katkum ke sik sudals jong ke riti senchar gari India uba Riki Sulai ul pen pau ya ke jing khia ba ke ni kar komle kabu ke jing ma ke bakrau da ke ba ailat ki skim ki badai na mentaki pat ba jong ke district la pen kam tino ha ki bor hakakan hun na syabar klim dekan tuplang ya ke kausil kumu MDC ubah syajit na katsan laban Mauprem konstituensi ngan persyajur ya kene ke rukom le ngala simkia ya kene kaman bat chief executive humbar ke HDC bandawa ba udai bantu kelar mador pat ban pan jemput na ke sarkar jela laong ubah Riki ngapenti kena ya ki pat ba jong konstituensi jonga bat ya ki pat ba barok mangan peteng ban ya da ya ke bor bat ya ke jenglong kongsan ke district council bat ban penti kena baki skim badai na kemta ki beriu kim dai ban sya raju borno ne sya pen kerja no syawai lapangkut ubah Riki Sulai